moment. You are fighting in your debut against such a high-level guy and top 5 guy as Curtis Blades. This is a huge step up for many fighters, and what do you think about getting such opponent like Curtis Blades in your UFC debut? У тебя дебют против очень высокого ранга бойца, против Кортиса Блейдза. Немногим дается такой шанс дебютировать против уже топового бойца. Какие у тебя ощущения по поводу этого дебюта? Ну, я всегда говорил, что я готов биться с топами, и очень рад, что мне дали именно топ-5. Это очень хороший боец, разносторонний. Победа над ним для меня это будет большой плюс, и я могу заявить, и то, что говорил до этого, что могу конкурировать с любым бойцом из топ-10, топ-5. I was always saying that I was ready to fight anybody in the top 10, top 5. This is a big opportunity for me to fight somebody so multifaceted, so good, so high-ranked. So for me, this is a great opportunity to come out and show that everything I said before, that I'm ready for the top 10, top 5, is actually true. Sual verildi ki onun ilk rəqibi Curtis Blades olacaq. Top 5 reytingdə 5 nömrədir və Rizvan üçün bu bir debüt döyüşüdür və heç də bütün döyüşçülərdə debüt döyüşdə belə bir rəqibi verilmir. Rizvan söylədi ki, bu onun üçün böyük bir şansdır. O həmişə deyirdi ki, belə rəqiblərə qarşı döyüşməyə hazırdır. Rizvan Curtis çox yaxşı bir döyüşçüdür və onun üçün bu imkandır ki, özü haqqında hamıya bildirsin və ki, o top səviyyədə döyüşməyə hazırdır. Bu onun üçün bir şansdır. And also the current situation in the top 5 in the heavyweight division, like John Jones is holding the title, also Tom Aspinall here, and also Alexander Volkov, Sergey Gan, Sergey Pavlovich. What's your thoughts about the top 5 of the heavyweight division? И вообще в топ-5 очень много всего происходит. У нас есть Джонс, который держит пояс, у нас есть Аспинал, у которого временный пояс, есть Волков, есть Павлович, есть Ган. Какие у тебя вообще мысли по поводу вот этой топ-5, которая в твоем дивизионе? Ну, я считаю, Джон Джонсу уже пора освобождать пояс. Настоящий чемпион – это Том Аспинал. Я не понимаю, почему он тянет, не дает ему бой. И UFC тоже держит его как чемпиона. Вроде бы, как я знаю, он не хочет уже драться, завязал с карьеры. Я думаю, не стоит застаивать именно тяжелый дивизион. И временный чемпион Том Аспинал уже больше полугода, как я знаю, не дрался, не защищал свой пояс в ожидании этого боя. Но я считаю, нужно делать как можно больше боев в тяжелом весе. Именно топ-5, топ-10, чтобы выявить претендента, настоящего претендента. Нужно такую, я думаю, небольшую восьмерку запустить среди бойцов топ-6, топ-7, топ-8. Сирил Ган, Сергей Павлович. Иншаллах, я сейчас дебютирую и выиграю. Тоже готов биться с любым из них. Yeah, I think that it's time for John Jones to give up the belt, to relinquish the belt. I think that the true champion is Tom Aspinall. I'm not sure why John Jones is holding up the division, why the UFC is letting him do this, why they're letting him keep the belt. I think that, Tom Aspinall being the true champion, having fought for about 6 months already, this is way too long. The whole division is on hold. So I think the heavyweight division specifically, the top 5, top 10, should have more fights. There should be more movement so we can figure out who is actually the top contender. I mean, my idea is to do something like a top 8 tournament, put Pavlovich, put Gan, put everybody one against another. And hopefully with my win, if I get to win this Saturday, I also can get in the mix and we can determine who actually are the top heavyweights in this division are and who is the next contender. Sual verildi ki, top 5-də, ağır çəkidə top 5-də vəziyyət elədir ki, John Jones çempiondur, amma uzun müddət döyüşmür.
müvəqqəti çempion var, Tom Aspinall, başqa top döyüşçülər var, Cyril Gane, Sergey Pavlovich, Volkov və ümumiyyətlə bu divizionda vəziyyət elədi ki, sanki hamı nə isə gözləyir. Rizvan qeyd elədi ki, mən düşünmürəm, mən artıq John Jones-u əsl çempion saymıram, çünki o uzun müddət döyüşmür və eşitdiyimə görə heç döyüşmək istəmir. Ona görə o titulu buraxmalıdır. Əsl çempion mənə görə Tom Aspinalldır. O da çoxdandır ki, döyüşmək istəyir, amma ona döyüş vermirlər. John Jones-la döyüşməlidir. Düşünürəm ki, bizim ağır çəkidə daha çox döyüş lazımdır. Çünki əsl namizəd seçilməlidir. Düşünürəm, bəlkə top 6, top 8 döyüşçülər arasında hansısa bir ola bilər ki, Grand Prix formatında ya da bir turnir keçirilməlidir ki, əsl namizəd oradan seçilsin və bu Tom Aspinall'la artıq titul uğrunda döyüşsün. Здравствуйте, Ризван. Добро пожаловать в Баку. Хотелось бы задать два вопроса вам. Кертис сказал, что не хотел бы дебютировать в UFC против такого соперника, как он сам. Хотелось бы спросить, вы воспринимаете это как предупреждение или же как, наоборот, мотивацию доказать, что он ошибается? I got a couple of questions for you. Question number one is Curtis himself said that if he was debuting in the UFC, he wouldn't want to debut against somebody like himself. What do you feel about that? Do you think that's sort of like a forewarning for you, or do you think that's more of a motivation for you to get out there and show what you can do? Ну, я считаю, он ошибается. Я бился до этого посильнее, чем он с бойцом, я считаю. Поэтому в эту субботу посмотрим. Я постараюсь сделать максимум, чтобы удосрочить этот бой. I think that he's mistaken. I think that I've had fighters and opponents that are tougher than him, and I think that this Saturday, with God's help, I'll make sure to do everything I can to finish the fight early, so he knows what I mean. Rizvan Kunyev rəqibi Curtis Blaze qeyd elədi. Bildirdi ki, Rizvan Kunyev üçün bu bir debüt döyüşüdür və Blaze bildirib ki, o öz əgər UFC-də debüt eləsəydi, onun kimi rəqibə qarşı döyüşmək arzulamazdı. Rizvan bu haqqında düşünür. Rizvan da qeyd edir ki, mən düşünürəm ki, bu səhv düşünür və mən bunu sübut edəcəm və ümumiyyətlə mən karyeramda ondan daha güclü rəqiblərə qarşı döyüşmüşəm və bunu sübut edəcəm. И второй вопрос. Россия и Дагестан, в частности, подарили миру много чемпионов. Чувствуете ли вы определенное давление или какую-нибудь вот напряженность по поводу того, чтобы продолжить это наследие, и особенно в тяжелом весе, где нужны новые имена? Question number two, Russia and Dagestan specifically has gifted the world a lot of world champions. Do you feel any kind of pressure on you that you have to go on and continue and kind of be a champion, especially a heavyweight champion, in order to kind of continue this legacy of Dagestani fighters? Да, у нас есть легенды, можно сказать, легкого дивизиона, Ислам, Хабиб, которые оставили большое наследие. Есть новый чемпион, мой друг и мой одноклубник Магомед Анкалаев, это полутяжелый вес, и я понимаю и чувствую всю ответственность, представляя Дагестан, что тоже готов максимум выложиться и стать чемпионом. Амбиции большие. Постараюсь достичь максимальных результатов в этом виде спорта, в этом промоушене. Большое спасибо. Yes, obviously we have legends in the sport, such as Habib Nurmagomedov, Islam Makhachev. They're lightweight champions that left a huge legacy behind themselves. We also have somebody that I train with, somebody that I work out with, and that is Magomed Ankalaev, who is now a newly crowned light heavyweight champion. So being from Dagestan and representing that region, I understand how much pressure is on me. I feel that pressure, and I think I will do whatever I can to show myself and prove myself in this promotion to continue the legacy of the Dagestani fighters. Rusiya və Dağıstan üstü olaraq UFC böyük döyüşçüləri və böyük çempionları elə bil ki, çempionları var və sən də Dağıstanı, Rusiyanı təmsil edirsən, hansısa bir təzyiq hiss edirsən ki, səndən də xüsusilə də ağır çəkidə nəsə böyük bir nəticə göstərirlər. Bu dedi ki, cavab verdi, doğrudan da bu belədir. Dağıstandan bizim İslam Makhachev kimi, Magomed Ankalaev kimi döyüşçülər var və onlar artıq öz mirasını qoyublar.
bu idmanda UFC-də və təbii ki, məndən də çox şey gözləyirlər və mən də bu təzyiqi hiss edirəm, amma ən yaxşısını etməyə hazıram və ümid edirəm buna. Ризван, здравствуйте, ассаламу алейкум. У меня к вам тоже два вопроса. Скажите, пожалуйста, вы дрались с Ренаном Феррери, который в свою очередь проиграл Фрэнсису Нгану, и после же появились слухи по поводу того, что Нгану все-таки собирается возвращаться в UFC. Рассматриваете ли вы в случае его возвращения бой с непосредственно Фрэнсисом? Спасибо. Question for you. You fought Ferreira, who actually lost to Francis Ngannou, and then after the fight, there was talks about possibility of Francis Ngannou coming back to the UFC. If that was for real to come to fruition, would you look at the possibility of fighting somebody like a Francis Ngannou in the UFC? Когда я был бойцом ПФЛ, он подписал контракт, я и у себя на страницах в Инстаграме писал, что только рад, что он у нас в промоушене, и у меня будет возможность, как я стану чемпионом, побиться с ним. Но если у него есть планы перейти опять в UFC, я готов его встретить. Даже после этого поединка мне дадут Нгану, я готов с ним биться. Это большое имя на сегодняшний день, и я готов к этим вызовам. Я считаю, что я намного лучше него. Back when I was fighting in the PFL, he signed a contract with the PFL, and I said that I was happy to have him in that promotion because I was happy to welcome him to that promotion and have a fight with him there. But now that there's talks about him potentially coming to the UFC, again, I'm happy to be the guy to welcome him back. I think that it would be a great fight, and I've told you before that I'm ready for such challenges. I'm ready, I'm prepared, and I'll be happy to be the one to welcome Francis back to the UFC if he happens to sign. Sual verildi ki, o PFL-də Rizvan Kunev döyüşəndə o Ferran Pereira ilə döyüşmüşdü, hansı ki sonradan titul uğrunda Francis Ngannou'ya məğlub olmuşdu. Francis Ngannou vaxtı ilə UFC-ni PFL-ə dəyişmişdi. Verildi ki, məsələn, Ngannou yenidən UFC-yə keçsə, onunla döyüşmək istəyərdimi, döyüşməyə hazırdırmı? O söylədi ki, hələ PFL-də olanda, o eşidəndə ki, Ngannou artıq PFL-ın müqavilə imzaladı, öz Instagram səhifəsi vasitəsilə Ngannou döyüşə çağırmışdı və onunla döyüşmək istəyirdi. O vaxt alınmadı, indi isə Rizvan Kunev buradadır, UFC-dədir və əgər Francis Ngannou yenə UFC-də olacaqsa, UFC-ilə müqavilə imzalayacaqsa, o onunla döyüşməyə hazırdır və çünki bu böyük bir addır və düşünür ki, o Francis Ngannou'dan daha yaxşı döyüşçüdür. И второй вопрос, Ризван, скажите, пожалуйста, до этого была ситуация у Сергея Павловича и Александра Волкова, которые не поделили немножко октагон, и одному из них предложили, он согласился, соответственно, у них возникли некоторые недопонимания. Вот скажите, пожалуйста, если вы сказали, что готовы с ними обоими драться, если все-таки вы примете этот бой, и они примут этот бой. Думаете ли вы о том, что могут возникнуть недопонимания со стороны земляков, россиян, что, мол, мы не должны драться между собой в UFC? Спасибо. There was a moment back when Pavlovich fought Volkov. There was sort of an issue, a conflict, whether one person accepted the fight, the other one didn't want to accept it, and then eventually they had to fight, and they weren't really happy about the fight. So if, as you said, you were able to accept a challenge from either one of those fighters, if you happen to have to fight them, do you think that there might be a misunderstanding maybe from your countrymen that you shouldn't be fighting somebody else who is from your country, that there's other opponents that you can potentially fight? Каждый из них, как и я, хотят стать чемпионами. Каждый тренируется каждый день, строит планы. И если UFC поставит их против меня, я точно не буду отказываться. Если они не хотят драться, пусть они отказываются. У меня нет никаких отношений ни с кем из них. Поэтому, если UFC поставит меня против них, я хоть завтра буду биться. Мне нужны как можно больше боев. Я всегда об этом говорил. И чтобы на деле доказать то, о чем я говорю, что я готов биться со всеми топами, кто на сегодняшний день есть в промоушене. Just like myself, they train hard, they work hard, and all of our goals is just to be a UFC champion. So if I were to be offered a fight against them, I would definitely accept it. I have no issue accepting it.
they would be the one that would have to turn it down. I'm very much happy to fight either of them. I don't have a relationship with them. I don't have a friendship with them. They're just fighters in the same promotion as I am, and I'm happy to challenge either of them. I said before, I want as many fights as possible. I want top fighters. I want to make sure to prove to everybody in action what I can do in the octagon. So I have no issue fighting. If you give them to me tomorrow, if you offer me those fights tomorrow, I'll accept them to fight them. Sual verildi ki, UFC-də bundan qabaq 2 Rusiyalı döyüşçü ağır çəkib döyüşmüşsə, Sergey Pavlovich və Aleksandr Volkov və o vaxt Rusiyada deyirdilər ki, 2 Rusiyalı döyüşçü döyüşməməlidir, anlaşılmazlıq baş vermişdi və bundan qabaq Rizvan bildirmişdi ki, hər ikisinə qarşı döyüşməyə hazırdır və yenə sual verildi ki, UFC təklif eləsə, sənin tərəfindən hansısa bir problem olmayacaq. O bildirdi ki, mən tərəfindən heç bir problem yoxdur, çünki hər bir döyüşçünün məqsədi çempion olmaqdır və mən heç bir döyüşdən imtina etməyəcəm. Bundan əlavə heç bir döyüşlə münasibətim yoxdur, bu döyüşçülərlə münasibətim yoxdur və təklif gəlsə sabah döyüşməyə belə hazıram. Rizvan, good luck to you in the match in the Saturday, and will there be more people coming from Dagestan? Удачи тебе в бою в субботу, и будут ли у тебя фанаты, которые приедут из Дагестана, чтобы посмотреть на твой бой? Спасибо. Да, много летят моих друзей и родственников. К сожалению, у нас границы таможенная закрыта. Если бы не были бы закрыта таможня, то, я думаю, еще больше бы приехало поддержать меня. И еще плюс из-за этих ракет, так скажем, многие решаются прилететь сюда. Проблемы с авиабилетами, поэтому, есть кто летит, и их немало, на самом деле. Будут они, где кто-то в день боя прилетит, кто-то за 2 дня, такое. Уже есть кто прилетел, немало. There's going to be lots of my friends and lots of my relatives that are going to come and support me. Unfortunately, due to the fact that the border is closed, it's kind of hard to get here. There's also obviously a conflict going on, and we'll call it because of the rockets. It's hard to get the tickets, and some people are afraid to get out. So it's a little challenging to get here at this moment. If the situation wasn't so hot, it would be more people coming out, more friends coming out, obviously. But at this point, there's a good amount that are going to come and support. There's already some that are here. There are some that are going to come a couple of days before the fight, and some are going to come during the day of the fight. So there's definitely going to be a good amount of support from my homeland. Sual verildi ki, Dağıstandan çoxmun qohumu tanışı bu döyüşə izləyəcək, bu döyüşə gələcək, Bakıya gələcək. O dedi ki, bəli, xeyli sayda insan məni dəstəkləməyə gələcək, amma təəssüf ki, quru sərhədlər bağlıdır, ondan çox insan gələ bilərdi, mənim yaxınım gələ bilərdi, həm də dünyada son vəziyyətlə bağlı, uçuşlarla bağlı, ümumiyyətlə, bütün dünyada problemlər var, ona görə də bəziləri gələ bilmir, amma ümumiyyətlə, bir gün qabaq, 2 gün qabaq kimsə döyüş günü gələcək və məni mütləq xeyli sayda yaxınım dəstəkləyəcək. Ризван, можно вопрос? Да, я тут. Ризван, 2 раза уже переносился твой бой с Кертисом Блейдсом. Это 5-й номер тяжелого дивизиона UFC. И есть ли у тебя понимание, почему UFC к тебе так хорошо относится? Уже 2 раза дают тебе, даже уже 3-й раз дают тебе возможность подраться с топом. Это потому, что просто видят в тебе какой-то огромный потенциал, или потому что хотят посмотреть, как человек, который побеждал Риана Феррейра, проиграет в UFC? Twice already they moved this fight. There's been rescheduling twice. Curtis Blades is number 5 in the top 5 of the heavyweight division. Why do you think that UFC is giving you such a chance and they keep on rebooking you? Do you think it's because they want to see how you will debut against a top 5, somebody who's beat Ferreira before? Or do you think they want to see how somebody who came on such big hype will lose in the UFC? Когда 4 года назад я подрался впервые в Contender Series, еще в интервью я говорил, дайте после моей победы сразу мне топ-15, топ-10, я готов с ним биться. Хоть я выиграл, мне не дали контракт, не поверили. И спустя 4 года я вновь подрался в Contender Series. Также после поединка самому Дану Уайту подошел, я попросил, мне без разницы, хоть через неделю, хоть через 2 недели. Я хоть каждый месяц готов биться. Дайте только мне топов.
даже не топал, но я на деле докажу, что я готов и могу конкурировать. Я думаю, UFC услышала меня, сам Дана Уайт, и уже у этого поединка какая-то предыстория есть, потому что 2-3 раза переносили этот бой. То в Катар, потом с Катара. В мае в Катаре должен был быть бой, потом с Катара перенесли в итоге в Азербайджан. Но я рад, что UFC, еще раз повторюсь, дала мне именно этого бойца, именно топ-5, потому что для меня это большая возможность. Я думаю, они видят, что молодой тяжеловес на пике выигрывал Феррейру, который после меня пошел дальше, когда я его выиграл и стал чемпионом ПФЛ, выиграл чемпиона Беллатора и вот проиграл Нгану, но все равно я его считаю одним из топовых бойцов тяжеловесов в мире. You know, 4 years ago when I first fought in the Contender Series, I won in that fight, but I didn't get a contract. Potentially, maybe UFC didn't believe in me then. 4 years later, I was in the Contender Series again. I won again, and this time around, I came straight to Dana White, and I told Dana White, I said, look, I'm ready to fight your top fighters. Give me anybody from top 10, top 5. I'm ready to fight next week. I'm ready to fight in 2 weeks. Whenever you want, I can prove to you that I'm ready for the top of your heavyweight division. And this time around, unlike last time, they actually listened to me. Maybe they believed in me. And so this fight specifically has some sort of a history. They scheduled it and rescheduled it. In May, it was supposed to be in Qatar, and that got rescheduled to here finally. And so now it's going to happen. And so I think they want to see what I can do. They want to see that I can prove myself against this. But, you know, the competition that I fought, you know, I beat Ferreira, and he went to PFL and became a PFL champion. He then won the Bellator champion, and then he fought against Ngannou and lost to Ngannou. I still consider him to be one of the toughest heavyweights, and the fact that I have a win over him potentially maybe gave me this opportunity to fight somebody in the top 5 in the UFC. Sual verildi ki, bu döyüş 2 dəfə təşkil olunmalı idi, amma 2 dəfə təxirə salınıb, amma yenə də UFC Rizvana belə şans verdi və jurnalist sual verdi ki, sizcə niyə UFC sizə bu şansı verir? Çünki Curtis top 5-dədir və debüt edən döyüşçüyə adətən belə bir şans vermir. Sizcə bəlkə onlar görmək istəyirlər necə ki, keçmiş PFL çempionunu məğlub edən Rizvan UFC-dən məğlub olsun. Bəlkə bunu görmək istəyirlər, ona görə sizə bu döyüşü veriblər. O söylədi ki, 4 il əvvəl UFC Contender seriyasını döyüşdü və o döyüşdə qələbə qazandı, amma UFC ona müqavilə təklif eləmədi. Və indi Contender seriyasında qələbə qazananda artıq UFC müqavilə imzaladı və o həmişə bildirirdi ki, ən top döyüşçülər qarşı döyüşməyə hazırdır. Hər ay, 2 həftədən bir belə döyüşməyə hazırdır, daha çox döyüşmək istəyir. Və düşünürəm ki, UFC artıq məni eşidib və belə bir rəqibi verib. Amma mən Ferran Pereira'nı məğlub etdim. Sonradan o PFL-də Francis Ngannou ilə titul uğrunda döyüşdü. Məğlub olsa belə mən onu düşünürəm ki, o dünyada ağır çəkinin ən top döyüşçülərdən biridir. Ризван, ты являешься последним чемпионом лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC в тяжелом весе. И вот интересно, было ли какое-то, не знаю, наставление или сообщение от Хабиба, когда он узнал, что ты будешь дебютировать против 5-го номера UFC? You were the last heavyweight champion in Habib's league, Eagle FC. I'm just curious to know if maybe he said something to you that once he found out that you're going to be debuting against the top 5 ranked heavyweight in the UFC. Не, именно после, когда дали топ-5, мы с ним не общались, не переписывались. Последний раз он меня поздравлял, когда я выиграл в контендере. Он был с Али Абдулазизом, моим менеджером. Али Абдулазиз мне позвонил по видеозвонку, и так он меня поздравил. Это был год назад, можно сказать, и после этого у нас не было ни встреч, ни общения. The last time we spoke to Habib was after my win at the Contender Series. I was with my manager, Ali Abdulaziz, and Ali Abdulaziz video called Habib, and he congratulated me with the victory and said that I did a great job. But since then, we haven't spoken. This was about a year ago. Since then, once I was given a top 5 in the UFC, I haven't heard from him. So
I haven't communicated with him in any way. Sual verildi ki, Rizvan Eagle FC Həbib Nurməhəmmədovun təşkilatının son ağır çəkidə çempiondur və bu görüşdən qabaq ümumiyyətlə Həbib onunla əlaqə saxlayıbmı ki, o Curtis Blake rəqibi olandan sonra bilinəndə ki, onun rəqibi Curtis Blake olacaq. Rizvan bildirdi ki, yox, bizim ümumiyyətlə son vaxtlar heç bir əlaqəmiz olmadı, danışmamışıq telefonda. Sonuncu dəfə mən Həbiblə danışırdım, o Contender seriyasında qələbə qazananda mənim menecerim Ali Abdulaziz zəng elədi və video call elədi və mən Həbiblə danışdım, o məni təbrik elədi.